Vanoi gam tinaom kukichate hozo se na bon chawin jingka pha all tha December ni sim som ni leni pathini Sunday ni khuin jong jingka thu so ngai kit hite thu so ngai taw hite security force on chungpi gamkai sunga dampi mul chung minjang khusung to Bisnupur district Watha lambi area ki ka la hoa search operation abol na wachun galman cha tamta anamanda uvi galman cha amat do ho chu 51mm mortar khat 7.62mm SLR khat le amexin khat modify ki ball sniper rifle ni le amexin ni modify ki ball grenade launcher khat single barrel ni sim thu bomb IED li agoma kg sagi agi number 36 hand grenade thum 51mm mortar bomb misfire khat electric meigui meter soma sao le 7.62mm mei changchang ni single barrel mei changchang ni 51mm mortar bomb akikap do sa case ni anti-roid cell ko 7.62mm mei chang akikap do sa nga baofeng wireless set khat bulletproof jacket khat jungle boot tu khat le bulletproof BP iron plate ni anamanda uvi chuchi galman cha ho chu security force on phogak chau ikhai police station an pilut tawvi chule zan himasa gan simni Friday ni khuchun security force on songpi gamkai turbung vel a khonin jam khomang haukip kumsom ni lesagi velmi khatcho .32 pistol khatto an mathawin CCP police station an pilut tawvi chukille Manipur police on janhim misim ni Saturday ni khuchun khamna theya kive pangal mini cho kangui gamkai hingbung khokomin anamanuvi police report in asodo dungzui chun chuchi pangal teni khamna thei bol teni akimat naw muncho Senapati district in an sunuvin ahin la Kangpu P district jurisdiction hin taphou kuki khusung chan ahup hi zin Kangpu P district tilewang kilomta hi khamna theya kive chuchi pangal teni chun SP tablet SP lochang packet som thum packet khada chang som ko chi umahin agoma lochang chang sang som ni lekhat le jagup to gari four wheeler khat to anama thawvi chukile Manipur police on janima sa chun Kakching district hupsung korau pupia khunin pangal pasal khat cho WI tablet kg som le thumle gram jakul som lileni agi to anama thawvi chukile Manipur police on Kakching district sunga khunin Meitei terrorist khat pripak pro thingnoi mi khat anamanda uvi Thinglanggam sunga autonomous district council ADC election ki bol lona kumli thingtan hichihin constitutional rights asu ke hitin Manipur Pradesh Congress Committee President K Megachandra na phongdo e autonomous district council election ki bol ozin 15 finance commission in Thinglanggam sung sim phatna dinga crore zanga sanction abol ucho ahin pido thei tapo vitin jong MPCC President K Megachandra na phongdo e chule ama pa na seibena fanum lo hila go to hills go to village ipi phachom ham Thinglanggam sunga dinga fanhung ho hoilai ge hitam tin ama pan do zong na bole chule ama pan ga le tul chung chang thu ho a seina chen chamnale mon na tun do na dinga thagum su a bol do zo hitalo hil dinga hin ahin la ki ho to na ho bowa chamle mon na ki bol do thei beb ding hitin MPCC president in aphong do e Meilheiho CSO khat Walmeti Council Manipur unit hon Kakching district sungin meeting khota khat anane yuvin Meilheiho chungchang thu ho adia Meitei SD demand chungchang thu ho na sei khomovin state government in recommendation apilo naw thu ho phomosa naw thu phong do vin state government in hichi chungchang thu a adin mun ho suchen hentin anano tawvi center for so mila khatwal omnung jengwin jong Armed Force Special Power Act akoi na lai vetin zong phomosa anau thu ho an phong do win government thi mo an chanwin chule state le center government in phata pan ahila uwa gamsunga chamnale mon na athut diu ngai hitin zong Walmeti Council Manipur unit hon phong do vi Meilheiho CSO khat kukitia chunga gal an phong do COCOMI hon thu phon an bolwin kuki chinoi mi hole gamdang mi ho chungin Center governmentและ state government in sipai that namang chaw henlang abon chawin delmang su hilu hentin ngen zong na bolwin sule imphal pai cham sunga Meilheiho district ho a Armed Force Special Power Act ki koi ho zo se zong lado su hilu hentin COCOMI hon nge nan bolwi
COCOMI hon sei na wuchen KNF Lamkai khat Tiger Kitipan mi pi masanga a holim na chen Kangchup le Leimakhong vela a cheng Meilheiho cho ama lamkaina an bulu hidanin aphong do in chuchi athu seina video clip cho social media la ho in an ki the tha nge tin COCOMI hon aphong do uvin chule Leimakhong army ke ma kona ki holmo Meilhei pa jong cho Center for Sole Kuki SOO Keder Hoki Thu wa atha au hite ding hitin COCOMI hon ngo na jong bol taw vi chule COCOMI hon ase be na wachun police on jong kuki thingnoi mi ho chungin so cause notice biu hen lang kuki thingnoi mi ho chungin case bul khum hen tin COCOMI hon aphong da uvi government in NRC chi thla sa hen lang chule government of India Meilheiho chunga agu gala gal abolo proxy war apolo hi ngado hen tin COCOMI hon aphong da uvi tuna banin gamdang thu so ho na ngayu hiti Israel gamsung Tel Aviv kopia Israel sipai ho mun pi khat cho imen gamsunga muslim thingnoi mi hoti thingnoi mi khon ballistic missile mangchan an bulu win building khat hatin an sip ca chuchi missile chu Israel te air defense system hon an kapla azolo widanin zongki sei chule solama kona hongki kap do muslim te drone khat cho Israel sipai hon an kapla api win chuchi drone cho muslim thingnoi mi ho adia Iraq gamsunga hon ahin kap do hidingin aging mo ve Yemen gamsunga kona hoti thingnoi mi hon Tel Aviv khopi sung ballistic missile ho bulu naw le thu in United States in zanhi olha December ni sim som ni khat ni khu chun Tel Aviv khopi akibulu zonung phachom khat zo chun Yemen gamsunga hoti te khopi hoti capital sana khopi sunga hoti thingnoi mi ho mun pi khat chu anabulu nga lu ve Tel Aviv khopi sunga chuchi missile pu ke na chun mi som le gup an ki tong kha hiu vi United States sipai hon sana khopia hoti thingnoi mi hon missile ko inaw mun hole command and controllable naw mun ho cho anabulu hidanin CENTCOM kiti United States sipai Central Command vai pu hon aphong do vi Red Sea tuipi chunga kunglen thilelo pule ho bulu na a hoti thingnoi mi hon akap do ho drone hole anti ship cruise missile ho jong cho US sipai Central Command noya hon an kapla pi zingo hi vanoi gamtinin ku ho chena lampi a aneyo Red Sea vela ho akitol kunglen ho cho muslim thingnoi mi hoti thingnoi mi hon drone hole missile ho a blue jing ze win US sipai hole UK sipai hon hoti thingnoi mi ho cho an bulu zingo hi Israel gamsung Tel Aviv khopi akibulu nung chun Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in gina na bolin Israel bulu ho ki movet lo hil hiwin amai kha te diu hitin aphung do Iran ten atosot ho Hamas thingnoi mi ho Hezbollah thingnoi mi ho le Syria gamsung Assad vai pu na Syria government hiwin chuchi ho zo si cho akichai su hil to bang hi tawin tua Iranin atosot do ki hat sa zo na lai sun hi hichi Yemen gamsunga hoti thingnoi mi ho bo hi taw vetin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in aphung do ahin la tu chunga hoti thingnoi mi hon missile hin kap do ucho Israel sipai hon an kapla aman lo an hitai Israel in Gaza Strip gamsung ada hla lo lai silva kabulu zomjing ding o hitin hoti thingnoi mi hon aphung do uvi Ukraine sipai hon zan hi misim ni Saturday ni khochon Russia gamsung kazan khopi sunga building sangta khat cho kamikaze drone mangchan an bulu uvin building chu na sata in main an kathatai chuchi building kibulu na chu muslim thingnoi mi al qaeda hon US gamsunga World Trade Center abulu now 9/11 to kibang thima Ukraine sipai hon chuchi kazan khopi sunga building sangta khat chu an bulu hidanin akiseye Ukraine sipai hon kazan khopi sunga akaplu do kamikaze drone adang khat jong cho Russia sipai hon kapla uhidanin Russia sipai vai po hon aphong do uvi Ukraine le Russia gal ki chaiting le hlumlam gam sipai ho Ukraine gam sunga to sa ding hi ti a French President Emmanuel Macron alungel adei dan aphun do chu Ukraine President Zelensky in phasa na thu ho phong do Russia President Vladimir Putin in aholim na chen ama pan seina atila bulchun Ukraine gam sung chu gal pi do win an ki do hitavele pathle ding hi tin athil bol ho bol khel ki sa na thu ho na phong do Russia President Putin in agal bol so
galbol danin zong an ki gelpon Ukraine chunga operation bol mai danin an seido zingi Muslim thingroi mi hon World Trade Center abulu naw thusim angai nom uma hile lunpu vlog channel akhun World Trade Center kibulu na thusim ka koin nanavet theyu a hi zani mi sem ni Saturday ni kho a Germany gam sunga thilsu cho vanoi gam tina kona gam vaipu mi tamta hon phamosa naw thu hole alung hem pi naw thu ho an phung da uvi Germany gam sung megdeba khupi sunga Christmas market mona bazar kai hot cho hatam thei pe na tha te ding ago ji ochun kar khat in mi pi alom changa anum khom hot cho atangam hil jengovin mi tamta in thina an to uvi chuchi mi pi akitong kha hola achun India mi hozong apangovin Indian Foreign Ministry in tupon an bolovin India mi akitong kha hot cho ki thu pi thei chana ki thu pi ding hi tin aphung da uvi US President Joe Biden in phamosa na thu ho an phung da in chule akitong kha le thin to ho lung hem pi na thu ho an phung da e chuchi thil so cho German Chancellor Olaf Scholz in jong sangten thi mo chanin ngol huita hi tin aphung da e chumuna chun mi nga en thina to ovin chule mi som li haten akitong kha ovin chule akitong kha ho cho goma mi zani wal hiuve chuchi kara mitang li ho cho amat do hitam ahi lo le amat do lo lai ham thu chi ni ma asu do hi lai win chule pizia Christmas bazar kai ho chutia cho kara ata thu jing ham aji zong aphong do hi lai vi thu so chanin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin ni khopha